Mama wakwaba midin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Hwamanie ni ohaw wa northern region. Jomama we just as a northern region anymore. As a Jomama ne wo Thailand. As you Jomama wo Pakistan. Akwatri mo din chan against Ania okwedi boni wo Syria. Jomama ko so ntra north da. Bawumia ne ofri north. Bawumia we ye northern region moja. On say na Bawumia si Bremen northern region. See how Bawumia si Bremen northern region. Bawumia si we are for so say northern region banya ne ma papa. Kohwe yendi town roads na kohwe yendi areas bimbila kohwe tatale kohwe roda na nada kwa kufa na Alhaji Mahmood Bawumia the ministers omaka mu travel mo o me building northern region including interchange upper east upper west na me say Bawumia ni akufado ko mu tribu mu no ana Bawumia ka cha akufado say enima bi kwaso emem pontu ka kire na regions na doso do the regions na abom na eye bebrebe sa no ebe ye yenchicham na regions no ebe hu ntom no mo so hu ha mo no obi atimi nya the regional minister the regional office no mo timi ye bibi na timi bua regions no ana omoye ya no na akufa do transition si dabi and the regions na yenchicham ye chichem no kohwe regions no send your musibo modern infrastructure any development MPP development is going on. MPP development is going on. This the reality can vote for good person, not negative person, not a useless person. That's why I told you guys. You need to vote for wisely, not stupidity wisely. MPP ewo at the papa at the magana. MPP one my papa good policy, great policy, good policy, great policy. MPP. Hello, Kofi. Because I'm river. Yeah, Charlie. Itabokoro. Me yo na. So the Facebook. Charlie, onim. Ayana friends say MPP for ya no mo ya Misri. Se Ghana. Omuya sisi Ye po bia abaya onim nyansa na adwumu do a onim nyansa pa MPP because MPP for ne kuta mema a ombetime bu oman so still omo sorry na omo di ensem hunu omo di omo ni na atemdidie na ye omo de because adwena mama my friends akufo do kura ere Bawumia no omo ni mkota so what you yes. e be better NDC for no supporters no be dwene omo adwena ko ise no mo say MPP no eye oman we nyina party because omo ba no mo ya ade am oman ya omo ye ema opia reso omo de health Yes, insurance and buy na ya can confront yes here. omo Sure. de health insurance buy omo ye ema opia free education obia NDC for moko free education moko enti ede bio na mpasa government Yeah. ni hu o ma dwene se government emesisa gold mfengu engu Ghana enye gold Ghana nyina gold dia menim because ye kasa your friends saying eniem akufuado ede egu kwan ma omuguso omoye no mama ne na sefo obi entimi nye me say me na for Joseph ya me madam or me madam for mate kura so what you say ba ono okọ ndi si metina say because on a long time By the pepper papa papa papa.
na onim saa se onim saa se ne nkrama aduane chance adenti obetra so 4 years no be vice president 4 years adenti saa nkrama na aduane no wan fa mo mu ani yami na betua ne ka ana okofa bus graphic digital bus ho ana brand dey say ho kani na obi a wama nkrama na aduane ayeto na ode mani padi mani nyankwa na ono hwan na ikita adwempa amoro nipa mpese obedidi atem na nyema bi wo ha ne omo na di ba no enso ye de be hia omo na mo ba betrase na mo twatwo mo antwo masa de obia won right so kana adwene enti wo ba apu eso na oh me brand network article abusia your mama say enuan na Akufo-Addo excellency na adedanko Akufo-Addo excellency babi wo bia wo ye nhira kofo kesi wo manwe mu se ontimi nyama mpani kofo kanse hunu kwakubu ahe na onunsuo kansam bone de toso 2020 kwakubu ahe krono asa ya na onunsuo se ontimi wina kunya 2020 nanso Nyankopon ema o wini akudwe nhira nka na adedo show boy na adanko Akufo-Addo ye nhira jo mama ntimi nyina wanimu da so be wini akunwa wo manwe mu including the MP akunwa odi bi yer wa kumawu na 15,000 no na 3,000 na asinof akunwa yi yenum se PP ebe nanti 70% na NDC enam 10% na adanko Akufo-Addo nyuma pa wo ye no western region eastern region enti uye great oya juma pa interchanger waye juma ma interchange ba ku pe oye no wankra bonten so nke betima interchange Akufo-Addo aye interchange almost be 17 interchange afekura no oye bi ku osaye bi aka ho so amede osade abesoso so am interchange said about on an umbrella so hwe ba bi a betima sa aye interchange bi asoso sana wa hweba bi susu nwan na asefo o hweba bi obetima hye sunwan bunu east any bunu west Akufo-Addo obonu modin biara so o create jobs one this to one factory or build Ghana ye beti yani no na Ghana at say Canada the Nigeria for abegu Ghana musi Ghana de uya adwuma unya sika nda Akufo-Addo kasa preku a hyemumu ma so mo adwuma no mo ntretre ni nyina I want this to one factory na bi no so